Августның 12-сінде Ленур Халилов, Руслан Месутов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров mahkeme отырышында соңғы сөздерін айтacak. Мабуслер Русияның және Берби mahkemesinin отырышына дин огренілмесі терроризм дегел. Вес сөз аққаны бермеген mahkeme yazılı футболкаларны киделер. Рус прокурорлары уммен алғанда 4 мабусны 66 елға азатлықтан марум етмеге талап етті. Эльдар Кантемировны 14 елға, Руслан Нагаевны 15 елға, Руслан Месутовны 18 елға, Ленур Халиловны есе 19 елға mahkum ете білелер. Ишгалжілер оларына Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмен тылуында қабатлай. Мұнақашаларда имайджи тарафы бұл қабатламалар абсурд, 2 ел сүрген mahkeme отырышларында чоқ бозмалар олғанны исрар еттілер. То, что указано в обвинительном заключении, это лишь некая фантазия следователя, который почему-то решил, что Эльдар из законопослушного гражданина вдруг превратился в человека с взглядами, направленными на терроризм. Ничего этого нет, и мы сегодня постарались в своих прениях об этом указать. Эльдар Кантемиров никогда не совершал тех преступлений, которые указаны в обвинительном заключении. Эльдар Кантемиров никогда не пытался захватить власть в Крыму, захватить власть в Российской Федерации, никогда не призывал обижать даже каких-то там людей, которые исповедуют другую религию или других национальностей. В отношении наших подзащитных осуществлялось грубое нарушение норм процессуального законодательства в части предоставления возможности излагать свою позицию на родном и понятном для них крымско-татарском языке. На прениях сторон и на последнем слове суд не вправе запретить вообще или приостановить прения сторон, либо запретить высказаться, но тем не менее вот таким вот образом, непроцессуальным образом суд ограничивает их в законном праве высказать отношение и к предъявленному обвинению, и в целом к существу предъявленному обвинению. Сервет Газиев Қырым-татар тілінде қонышқаны үшін Кенеде mahkemeden шығарылған. Бұны оның адвокаты хабар етті. Хизбут Тахрирге алақасы бар деп mahkum етілген мабусының давасы Русияның және Берби mahkemesінде бақылмақта. Отырышның башында прокурор язылы избатларына аңлашылмаған тарызда сеслендірген вақыт Газиевні mahkeme салонындан шығардылар. Mahkeme отырышында бұлынған мабуслерінің ақрабасы айтқанына көре, Газиев mahkemeciге оның сөзлеріні аңламағанны ана тілінде айтқан. Бұндан evvel Cemil Gafarov Жамартында отырып, ярамай işitkеніне şikayet еткені үшін mahkemeciden тенбиелеп алған. Это прямое ущемление их прав на использование своего родного языка и переводчика. Но суд счел, что Серветага достаточно владеет русским языком, и ему не нужен переводчик. Из-за того, что он якобы не послушал суд, его удалили с сегодняшнего зала суда. Ақшам 8-ден саба 8-ге қадар евден шықмаға ясақ еттілер. Ахмеджеттің ишгалжелер mahkemesi ифтира атуда қабатланған Қырым фаалы Людвика Пападополының азатлығыны сыңғырлады. Белли ки mahkeme адвокат Алексей Ладиннің Людвиканың ефтевқыфа қында шикаетін рет етті. Силялы инсанлар оны түневін августның 5-інде Қырым меморий сыңғырында тұтты. Ишгалжелер күтлеви хабер васталары яда интернетте ифтира атма себебінден Пападополының қыдырывыны илян ет. Блогер Сергей Гарначукның Facebook сайфесінде 2019 сенесі август айында Қырым мемурлары масқаралығының тақтасы группасында яйынлаған метінде Қырым mahkeme департаментінің ишғал идаресінің yol башчылығы Керим Акуевның менфаатында пару санаторийінің елге кечуі аққанда сөз жүрсетілген. Керим Акуев ифтира аққанда ариза берген. Башта Пападополу шаат еді. Аққорчылайжылар файлының тақып етілмесі сияси давадейлер. Оларының қайдеткеніне көре ишғалжілер бөлелекнен башқа фікірде олғанларнен көрешмекте. Попадают под преследование как активисты, так и, как в случае с Курбединовым, адвокаты, которые участвуют в защите политических заключенных. То есть это очень распространенная практика, удобная и, в принципе, она достаточно широко применяется для преследования инакомыслия на оккупированной территории. И я, собственно, она удобна тем, что ее можно применить практически кому угодно, кто публикует что-либо в социальных сетях, что не нравится конституционным властям.
Qırım platformасы саммитінде иштирак этежек мемлекетлерінің сайысы 33-ке етті. Бұны Украина тыш ишлери назиры Дмитро Кулеба Twitter сайфасында хабар етті. Ама анги мемлекетлер хакында сөз жүрсетілгенін айтмады. Qırım platformасы августнан 23-нде Украина мустақиллигинин 30-нчы ел дönümünde кечирилежек. Саммит иштиракчылары Qırım Yarımadasынан Украина эркеніне кайтарылмасы боюнча ортақ аңлашмалар ве ниетлер хакында баяннама имзалайжак. 4 мевзу панели кечирилмеси көзде тутула. Qırım ilhaq etmeyin tılıvının tanılmaması, Azaq Karadeniz regionunun askeriyleştirilmesi, insan hakları ve turgun inkişaf yardımının Qırım реинтеграциясының yolları ve Qırım Tatar halkının hakları tüklenmesidir. Сьогодні отримали ще одне підтвердження. Плюс один президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Ишгалжилер Украина арбилері позициялары Вемескун кварталларына уджум еткен. Галициновка койычы барында Украина майжилері позициялары 122 калибрлы артиллерия системаларынан атылған. Кой ходжалығы топрақлары ве yollar зарар көрген деп білдірелер Бірлешкен Құветлер операциясынан штабында. Донецк вилаетіндегі Красногоровка шерінің арби олмаған маллері ең чоқ зарар көрген. Анда ишгалжилер 5 қатлы бинаға танқа қаршы топнен урды. Ерлі сакин пек яраланған. Bunun beraber adetінше душман чешит граната атыжы тіртібатлары ве башқа селянин атеш ачқан. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Станом на 7 годину ранку 6 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню. Ишгал етілген Qırımda Таврида yolunda ишгалжилерінің арби арабасы иштирагынан қаза жүз берді. Бакшсарай районындaki Тавбадрах койычы барында Газель рус арбилерінің юк машинасынан чатышты. Дарбе о қадар күчлі еді ки микроавтобусының кабинасы бүтінлей бұрышты. Газельның айдавчысы вефат еткен. Бұл қаза себебінден да 5 араба чатышты. Бұл арабаларда олғанлар зарар көрмеген. Парижде вакцинация hakkında сертификатларға қаршы наразылықлар башланды. Франкистанның Анаяса махкемесі қабыл еткен қарар себепчі oldu. Evvel parlament көрсеткен коронавирус тедбірлері қануни olarak танылды. Августның 9-ында ресторан, кавехане, кинотеатрларны зиярет етмек үшін вакцинация сертификаты керек. Сертификация шерлер ара нақлиятынен құлланмаға ве хастаханелерге кірмеге ясақтыр. Бұл весиқада инсан ашыланғаны, сонки ярым ел девамында хасталанып түзелгені яда Минфи ПЦР-тест нәтижесі көрсетілмелі. Сентябрьнің 15-не қадар эпсі тибби хадимлер ашыланмалы. Қаршы олсалар, оларны іштен четлештірежеклер. Анаяса махкемесі қысқа муддет или аңлашмаларнен чалышқан хадимлерні іштен бошатмаға ясақ етті. Мемлекетте коронавирусынан дельта штамы тарқалғаны нен эпидемиянан 4-нче далғасы башланды. Ашыланмаға істеген инсанларның сайысы артты, ләкин баяғы инсанлар вакцинация hakkında сертификатлар көрсетілмесіне қаршыдыр. Уряд хоче зробити з нас слухняних овець і управляти нами, як у Китаї. Ми втрачаємо свободу. Ресторан, бар ве кавихане сайыплері сертификатлар көрсетілгені үшін муштирелер сайысы ве келерлер 40%-ға эксележек дейлер. Бұна бақмадан бұтын сыңырланув тедбірлеріні реаят етмеге шандралар. Не думаю, що ресторани закриються, але уряд чинить, як зазвичай. Він змушує нас робити те, чого не вимагає від держслужбовців. Коронавирус тарқалмасына қаршы көрсетілген тедбірлерге қаршы олғанлар Франкистанның чешет шерлерінде 3-нче hafta наразылықлар кечіріп, нумайышларны тоқтатмамаға ишандыралар. Юнанистанда янгыжылар атешнен күрешмеге девам еті. Атина шималінде аман-аман сөндірілген атеш кенеде алевленген. Sıcak hava ve күчлі ел янгын тарқалмасына ярдым еті. Шерінің базы маллерінден инсанларны тахлие етелер. Юнанистанның чешет районларында онларca янгын алевленді. Бұл Пелопонес ярымадасындаки кой. Базы ерлі сакенлер евлеріні қорчаламақ үшін евлерінде қалмаға қарар алды.
Виїхати і куди піти? Дозволити, щоб будинок згорів? Як би ми поїхали, це місце давно б згоріло. Ми сказали жінкам, літнім і дітям їхати, а хто залишився, допомагає чим може. Янгыжылар атеш сондырылген ерлерде біраздан сон. Яңы күчтен кенеде алевленген айта. Екімлерінің мәліметіне көре онларжы инсанны. Бұл жүмледен гоноллерні янық ве яраларнен хастаханеге атқыздылар. Юнанистанның баш назиры инсанларны тахлие мірлеріні riayet etmege çağıra. Я благаю вас підкоритися. Будівлі можна перебудувати, і дерева виростуть заново, але людське життя не можна замінити. І в цьому надзвичайному стані ми всі повинні триматися разом. Юнанистанның ярысында янгын телекесі олғаны қайдетілі. Атеш орманның бинглерджі гектарыны yok etті. Онларжы шер ве кой сакинлері тахлие етілген. Италиядаки Сицилияда яна 8 янгын учақлары Палермо ве Мессина вилаетінде 40-қа яқын янгынны сондырменге тырыша. Бірқач ферма яны бітті. Бірчоқ ерлі сакин тахлие етілді. Язда Ақ-Деңіз ялысында пек sıcak. Аваның арареті 40 dereceden ziyade. Киевде яңа күчік эйкел пайда болды. Бутунчи гривна 11 асырның сонында монетасыз дебірде қоланылған пара бірлемедір. Ми знаємо, що на її честь названа наша українська національна валюта – гривня. І ось так вона виглядала майже 1000 років тому. Эйкел Украина тарихы Милли музей бинасының диварында қойылған. Мында бөле гривналарының ең бұйық топламы сақлана. О вақытларда олар күміштен япыла екен. Әр күлченің ағырлығы 160 грамм. Гривналар Киевде япылғандыр деп тахмин етіле. Уммен алғанда 33 бөле гривна тапылған. О вақыт бұл пара пек қиметлі еді. За 2 таких гривні можна було придбати коня, наприклад, колись. Вважається, що ці гривні були досить популярні і використовувались в основному у великих торгових операціях, а також для накопичення скарбів. Бу эйкеліні 1000 ел евел олған технологияларны қоланып япқанлары. Всі вони вироблялися з воскової форми. Тобто зараз наш пан Юрій Білявський, скульптор, він також саме робить воскову форму для того, щоб відливати бронзові скульптури. І уявіть собі, що 1000 років тому теж робили оці восковки. Тобто фактично, не дивлячись на те, що зараз сучасний світ, ці технології, вони зберіглися. Бу гривнанен хусуси хурафи берги де бағлыдыр. Тут прикмета така: мене потреш, гривню збережеш. Терти можна де вам подобається, але ось тут такий пухарець найбільший, оце вам принесе гроші точно. Бөлек адеми гривнанын ишареті Украина Милли банкының логотипінде тапсырленген. Шукай адлы күчік эйкел лейхасы 2018 сенесі тесес етілген. Киевнің чешіт көшелерінде тарихнен танышмаға ярдым ете білген күчік тунч эйкеллер сақланған. Умумен алғанда бойлы эйкеллерінің сайысы 31-ге етті.